And all the time. Chỉ số mày năng. Chân chân da. Thank you. Các ông nhiều làm chứ bù. Nhâm bù. Pandemic tak. Sa teman tu wang ngai nang. Mi tu wang nyak bukan tinggung nang. Wang nyak punya tu tak pu. Wang ngai punya tu tak pu. Tahu cu cama. Ada tak ah? Hangi mengai bisi sitai onda. Teman mengbu. Kau langsung dah so sepelak sini. Ngai bu cia baik. Si bu cama nang. Mainland India man teman ngawan dah. Yuyu nyu ma sang pong ye. Nagaland ngui si bu. Nagaland ngui ya boy. Numan jam hadau nyu ngui ya. Quarantine center ngui ya. Ta bu hipang man numan dah yong sang pong bu. Semen lambi hau nang baik. Hau ya boy numan mong ta meng. Hadau quarantine center ma 28 days ngo wan numan jing turning point ja. Kawang song de jisu song de o irak turning point ja se ya. Au ba teman ba jisu ngol ke. Teman da hang tak la ko hang wen tu mengo teman tang di pai gak. Tau lai ja wang nei geneng St John 4:23-24. Sa ngonang au be ting me khambulane pa de yaha me hyang e ting pa me khamlagai ting pa khambalan ne meng tamlak chingne pa we heki bu kadalan yamnang kawanga yaha hyang e au yene ide khamlagai yaha me hyang e ting pa me khamlagyang ide aman sop worship grow idum yade bible de kina go ase enaga sop mom digina kitia worship grow amange God pra bless grow itu karena sop mano worship gram de bisi balbra mon digina ina la God tu na mountain tapi move kriti o para la God ase itu karena aman faith ase gole do aman eting lakpu teman eting lakpu ngogma teman kamu kadang noi hatai diwo paro if you have little faith like mustard or seed you'll be saved apne an faith asna nai Ajibra isor sore ai bi goina moi worship start nukra gide chào bà yan kawang nang bejilak pamenyong fanang nang muiman bu haro nyu hibak imai ja mu ba haro nyu jing da temana sipchumyang nang menyong ak china nang mukti sifa damlak china bai uba nang yaha chau yu teman nang chonfa Wahai wang semalam nang tegang ateni bu nyenyu mau ba anu kasi ba don teman nang menyongwan nang ya hajau teman fe kayose nang mabuvong yu ji sumen mayum nang don ase ba nang mungai yo amen. Woo! Are you ready to praise God? Yes, everyone.
Yes.